Erokamano kuom medo kete Ramogi TV e chenro mara migago. Wadhi nyime kod weche mag mawaikoni. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua luongo gavana ma Kericho Mutai kod jalupne Fred Kirui mondo gitwage wi dongruok mar siasa e kind ji ariyogo. Gachagua timo kamano to gavana kod jalupne chwanyore e nyime kinde mane giyware wi adiera mibadhi ma shillings milion 14.5 manochoki ne joma yudo masira e gwenge mag Londiani. Gachagua siemo jotelogo ni kik yware gi kweth kendo mondo giketh nying jatend piny Kenya William Ruto. Gone from the face of the earth. Excellency, the Deputy President of the Republic of Kenya. Mimi sitakubali watu ya nyumbani waibishe rais wetu. Rais ameheshimika Kenya, Afrika, duniani. Alafu kwake nyumbani Kericho watu na bombana. Mimi siwezi kubali. Mimi nauliza gavana na deputy, siku mlikuwa mnatafuta kazi, mlikuwa mnapendana, mnatembea pamoja. Saa hii mkifanyia wananchi kazi mnaulizana nini? Hii wananchi watafanyiwa kazi na nani? Iko maendeleo gani itakuja Kericho kama iko vita? Hakuna maendeleo itakuja Kericho. Mimi nasema gavana, deputy, nitaita nyinyi wawili.